Manang Bianang. Hello gagayam at timanan gagayam yo, JENA ALMOITE akas Manang Bianang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin nga awan labas. Kumusta kay manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Sa bali manan, apakasaritaan ti may drama diti drama ama ng Bianang diti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Di pa kasarita na may drama itakat manipod iti ina ni Mayra. Kasto iti kunana. Dear Manang Bianang, adaman anak kwa narigat a makalipat. Tadanda ni amin na pasama kiti BIAG na iti kalabas. Ammo na amin dagita. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Mayra, si Mang Patmat ka ni Perla manipod abroad. Kadwa na iya asawa na. Naggapuda adwa iya abroad. Aya, kat limas tugman nga tan-a. Saan mat? Napakumbabamat latta. No asino jam amuta idi a Perla. Isulat ta. Sana nagbaliw. Ammo nga ta di asawa na, tinapalabas na. Ha? Inistorya na nga ta tinapalabas na. Ti may papan ka dagiti ex na idi diti lugar tayo. Ha? Daka mo. Hun siguro Di nansama inistorya. Iso a kinayat di asawa na. Ngam na mo jay lalaki tinapalabas ni Perla ay kinaya na nga ta. Daka mo Saan naman akong dilastog de ja Perla? Tamok tinapalabas na. Amok tinaboy-boyfriend na idi. Kat bayamon Tanapalabas ang dayta, Mayra. Naglastog ngamin. Apo si TFB tiladawan da nga agasawa. Ako namlan awan nalida man napalabas na mo't. Ako namlan na sinaaw mga nasawa da. Ay napalabas dagitan, Mayra. At dayta ka manen. Igaraw mo manen timang lagi piti napalabas. Kat nabayagan ang napasamak dayta. Basuronak lang amin kadagiti tattao. Ako namlan awan nalida man napalabas da. No agas astada ko namlan asino da kadalusan mo't. Agsaga nakakit di. Tanto iliwan di kayem ta. Tanabayag adita nakit kita. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Mayra, ayan mo nga Umay ka nga. Mayra, itay pa'y apukpuk kawanda ka ijerwar. Papanan nyo aya. Ay, agaw awis nga ro day tabakla. Mapan kami kano iji balay da Perla. Ay kating kayo taing kay mo't iliwan jay gayam yo. Masadutak nga rod. Ngam pilitin nak madayta. Mapan kayo, taitalaang manen nga agkikita kayo. Ay, likliklikak nga rod ti mapan ijay tamangan no makasauak iti pagapaan da nga agasawa. Ha? Apay aya. Amangan no masurunak ka ibulgar ko tinapalabas ni Perla. Napalabas nga? Kat tinapalabas na amay papan ka dagiti ex na. Ay na, apay ngamin nga ibagampay la dagita. Kat nabayagan apasamak dayta. Jak ngamin patsun nga imbaga na iti asawa na ti may papan iti daytan anang. Inlimod na lakit di. Iso akinayat latta di asawa na. Apay aya apati dayta kat pagproblema amanak ko. Basta agsao ka, napalabas ti bagbagam. Mayra! Wan, umayan! Di ka makauray mo. Naimbag man ta nakaumay kayo, Gigi. Mayra. Wen, taumay da kamat iliwan Bitin nga min, di pa nagkita tayo di na minsan. Tagdardaras ka man. Wen, tanaira na nagpaili kami idi, Gigi. Kat, kumustan Mayra? Adda ka di mo't tan asawam. Ay, awan pa'y Nagpintasan ti balayo. Di makal kan pimintas. Ay na, isumot ati pakakitaan itikita ijay abroad, Gigi. Kaano la idi rugak ti balayon niya? Kan kaano la idi umanutang ka? Ultimo bagas kan mantika idi kat utangam iti karuba. Wen nga ron. Kanayon ka pa idi magmagnat awan pagpleten nga agpaile. Kan malagip mo, jay napidot mo at chinelas ide. Jay nga inyawid mo, tanapudpud nga min jay may sa chinelas mo, tawan ka nga ron igatang mo ide. Naimbag man ta malagip mo pailaang dagit. Wala, siyak pa'y matikunam, napigsa ti memoryak. Wan ng pasig mat abad memories di nakasave ti tapanunot mo, Mayra. Awan penangig ko a good memories nga istoryam. Pasig amin abad. Katuray atag pa'y sumot. Nay,
Adamat gayang bisita, mahani. Ay, honey. Gagayom ko. Iso da Mayra kan Gigi. Hello, sir. Kumusta? Kastoy, may atlatamat. Sige, ituloy yung tag istorya. Tay nakita ang jelot-lutwa kanya. Sige lang, sir. Ay na. Nagkwapo talaga di asawang friend. Kan madlaw na singpet. Ay naun. Awan makunakan ko na. Talaga na singpet. Saan pa nagpalastog? Ngum iso ti para luto dito'y balay. Tanalaing namin nga agluto. Ay, wow. Nagsurte ka matan, Perla. Kat, amo na mo lang tinapalabas mo, Perla. Ha? Nga adadwa nagbalin nga ex mo dito'y lugar tayo? Ang naglive-in kayo pa iti sumagmamano abulan iti naudi nga ex mo? Si Kamat Mayra, tilay palpalagip mo, mate. Kat napalabas yung dagita. Nabayagan ang pasamak dagita. Naitanam kan lipat dagita na pasamak. Damdamagak lang mo't mamuti asawa na. Awan inlimad ko iti asawak, Mayra. Amo na ti may papan iti dayta. Diyan ngay nakilib-in am iti sentro ide, amo na. Ha? Ay, uwan. Amo na. Nga ta. Sure ka nga imbagang, Perla? Ay na, gusto man daytan, Mayra. Imay ta ditoy, tapno umay makiniliw. Saan nga umay mangipalagip iti bad memories? Change topic man! Apay ngay anagawidan ni Mayra. Mangantay ko man kat. Ay na, nagdardarasan na pimanaw. Anda ka no aramidan na. Ay, kunakla no agsasango tayo amangan. Ang madamag ko man, Gigi. Talaga ka di nga awan pa'y nobyo ni Mayra? Awan pa'y. Apay, saan nga ta makiasawa? Kaya't naman siguron ngam awan mo't mayat ang mga aram ken kwa na. Takas jay mo't ngamin ti style na. At suswapang na no kwa. Padak lang arudan asan anapintas. Kundi suplada pa ilaan. Awanan Talaga mabakitan abalasang no kasta. Makaisa makmat iti dayja Mayra. Ado ti saan na analipatan apasamak iti kalabas. Ay na, kasjay na dayjay. Siyakto pa'y. Mapikpikunak na daduma. Tatila ipalpalagip na no kwa. Imbes na lipata kon, ipalagip na pailaan. Agasam, ta ipalagip na pailaan idi high school tayo, nagiinom tayo. Kat nabarte ka, kat natin nagdipostiso. Sabi ng istorya, gidgiddanan na iti katawa, makapasuron. Awan pa'y nangag ko itay nga inistorya na anasaya at anapalabas tayo. Pasig negatibo tinangag ko nga imbagbagana. Kasano, kat puro negatibo tilinaon yung ulo na. No protas ko madya utek na, nalungtutan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Na iti mga babae mo, pus-apus iti ladawan ta sa nga pamilya mo. Pasikat. Mayra, asino man ti kaapam dita cellphone mo, sumanao ka man ditan ngagmaymaysa. Tuy ka na kanyo kita nyo ni pus-apus iti FB. Inaldaw nga agpos. Amin mo laki din ipus na. Kat apay aya, di mo kitkitaan Feeling back nang mo na ito ang babae mo. Uray ko man no dito amo tinapalabas da. Ultimo asin umay dadawatan idi dito balay. Wen, ngam ita, di adal da amin ang ngagkakabsat. Tanagpursigi da nag-eskwela. Wan ngam nagasastada kaslasaan da naggapoy tirigat. Marigrigat da mga dayo idi ang datayo. Idi ngam ita, napintasan ti BIAG da. Kasla di da magdildildil idi itasin. Nagngingisit da pa idi. Ngam ita ta da paggatang dan iti pagpapudaw alusyon. Sumanor pandan ako na malan na sino da kapudawanan. Sa bali man ti tenor ti panagsasaumon, Mayra. Kasuron ko ngamin ti pangas sa tao. Saan damot apangas? Ag-short pan kamot ano kayat mo? Ay na, sa anak lang agrarapit. At dapay idi malagip ko. Nagtakaw da ito akasinsin ko iti bungat pinya da iti antirimi akasinsin yung malaang. Saan na tinakaw? Binaon idi ni Antim Remy amang buras ijay pinyana. Tailako da. Tinakaw na, nanang. Apay di yung amo aya nga inungungtan na anti idi. Binugbugkawan na pa'y nga road. Aya, jak amo day ta Sa bali mo tinaamwak ada mag-idi. Ang lipata mong dagita anak ko. Nabayagan pasamak dagita. At dapay malagip ko ananang. Nagangdud idi da ito akasinsin ko.
Taurag digos na ang dudlat tatawan sabon na, awang ka nga ron paggatang na iti sabon. Kanayon na mabuli iti, kapo iti kinaang pop na. Alaing kakit agluton, Mayra. Anya kay mutin? Jak pala nalpas nga gis istorya paglutuan dakon. Anya mo nga min dagita nga istoryam ngay. Pasigmut ana palabas. Kanya nga ruti istorya ag, masakbayan. Andaya makasta. Hello, Hener. Naimbag man ta nakaawag ka. Una lang. Tasaan ang una abisi ita. Kay, kumusta kayo, Mike? Nasaya at latamot nga oray kaskasan no anak ko. Sika ngay, kumusta ka dita? Mayat na lang. Oray na rigat ti trabaho. Anusan lata. Kahit, kumusta ni Mayra? At na trabaho nan? Awan pay tatunggal dagdagak nga agaplay. Makaungot-mut. Nakapoy sa ti fighting spirit na. Kanayon na nga ibaga nga amangan kanuno saan amaawat. Kita niya nagkukon na ngay dita balay. Awan agtugtugaw. Aglinis mo't no sumro. Ag cellphone. Kat numaibos tilod na. Dumawat manen kanya. Anyan, imbis nga iso tayo pagdawatan nyo, baliktad mag. Kat awan mo't nga min trabaho na. Iso nga rod ako nakadagdagan yung ang trabaho na ng tabalasan pa'y. Pag-abroad man kit de. Barang kayat na ti agtrabaho iti abroad. Kapilitan na kastan no saan ngagtrabaho dita. Di na kayat ditoy. Takas-lakasurum na amin na tattao ditoy. Adun tibats na napintas ti BIAG na. Ngum iso, steady lakta. Wun nga rod Tayla agistorya iti napalabas ti paglaingan na. No adda makita ng asensadon ti BIAG na. Madlaw ama di tinumnum na. Kat tila malaglagip na nga istoryaan ang napalabas di masaknan a tao. Sapay nagalasmut dagiti malaglagip na nga istoryaan. Ibagayo tayo lakad ng ti papeles na nanang. Mangalan iti passport na. Tarugyan nan ti agilakad kadag iti papeles na. Ta isa pulak man iti trabaho na ditoy. Alaman na kong, bareng dita ti ayan tinapintas agasat ti adem. Intan maki-meeting. Assembly meeting ita, Mayra. Adula amin. Anya ti pa-meeting daya. Ay, kataduan. Tapno amuta mo, ti mapaspasamak dito barangay tayo. Dayta mata kapitan mo, pa-meeting. Kunamlan asino akataknangan no adda iji sango. Kaslawan rinukar nga ramid na mat. Anyaman tinalagip mo na aya. Apay ti kunanan nalipatan tayong tinaramid na iti kalabas. Ti panangitaray na iti anak di kumpare na. Dandanida mo indarum idikot. Ngam nagbayad lang amin. Ay na, nabayagin na pasamak dahi ta. Manun adikada tinapalabas. Wen, ngam nakatatakpay lang iti panunot tayo tinaramid na. Ay, di ka mangiram-raman, Mayra. Tanong siya, nalipata kong dahi ta. Saan nakatatak dito panunot ko niya? No siyak, nakatataklat ta. Malagip ko pa jebado na ideya na labasit kan nakashort pan iti yelo iti pinusasanda. Ha? Pati dagita, malagip mo pa ilaan. Kawan na. Malagip konto pa di kalbuabok na idi. Nga madayang bati na nagatid do nga ipos iti likod na. Ay, dakamukin ka. Umay ka makimeeting? Wano saan? Di naktaktakan. Jak umay, anyat kuwak ijengay. Uray ko man no jak amutin na palabas dagita tatta umag. Sige nga rutan. Mapana ko na di ka umay, Mayra. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Intan makimi sa anak ko, Domingo ita. Dakay latan nanang. Idi ubing ka, kanayon ka sumurot kanya. Dinumingo ide makimisa ka. Ngam idi bimalasang ka, di kamot umayon anak ko. Idi sa baliitan. Nasukatan mo nga mainan tay mang mismisa idi. Kat parehas na mutla ang tay mang mismisa ita. Wanam ko namlang asino akasantuan mo nagsasauday jay. Ay na, anyaman dagita nga ibagbagamon aya anak ko. Kunam mo lanawan basol na mo. Idi saan pa asimra kiti simbaan day jay. Grabe mo, tibisyo na idi. Sugal, sigarilyo, arak, kas jay. Idi takaubingan na pa'y idi. Nagbalbaliw mo tun. Nabayagan ang nagbalbaliw. Dekadan tinapalabas. Basta, mapangkailatan. Jaketi rumar. Aywan, kumusta gayam di imbaga ni manong mo? Rinugyamon tinagilakad iti papeles mo. Makitan to. Amangan no jak mo lang makapasa iti interview. Padasampay ngamin
Di mo pa'y lapinadpadas ngam kastanti bagam. Kabailam day ta. Ang mga numabagsakak nanang, sayang ti gastos. Pati medical, ang mga no ado ti maduktalan to asakit ko. Saan ngamin ang negatibo adagos ti panunuto anak ko. Think positive kunada nga ro. Ay, nasaya at nakita ka dito yung paraangan niya, Mayra. Adan nanang mau. Awan tata, anda na panan na. Apay ka de? Pakibagamtuman kin kwa na, ta umainton bigat iti malam. Taag blowout ni Irlinda nga anak ko. Adamo basit sa gana Ha? Apay nga blowout ni Erlinda tata? Naipasa na ngamin ti board exam na. Aya? Ni? Imbag man? Kat may sa ni Erlinda idi akakulnutan iti eskwelaan may. Idi elementarya kan high school kami. Ha? Di kay masasair at tatangam ibagbagak latag pa Sonya. Wan, amok makidinay ta. Ang nagpursigil at tadya anak ko ang nag-eskwela. Nga uray saan nga isaw ti kalaingan. Kit kaasi na. Nakalpas may. Babaan mo't lang iti pa nagpursigi na. Malagip ko pa'y idi tata. No aya bandang agrisite, agsangit no awan mayan sir na. Ha? Kakat-katabang nga ron. Idi. Kit dagita ti pinagbalin na akarit iti biyag na nakong. Tapnuton uyan na tarapaap na. Kit kaasi na. Saan mo't piman anapaay? Kanayon pa'y kat idi nga agkupya, ah? Kanayon nga agkupya. Tadi na ka nga ron amutian answer na. Ay, sige balasan ka. Labasan kan. Basta pakibagamtukin ni nanang mo, awan. Umay ka ito, Mayra. Ay, makitan tao. Ang mga no ni nanang kuntula. Umayan, tata. Mayra anak ko, bakit akon? Kasanon no awanak ton. Kasanukan. Ah, Apay, talaga ka di nga awan arapaap mo iti biyag anak ko. Kasta mo un aging gatinggana, di ka nagtrabaho. lumad nga min agaplayak nga agtrabaho. Ang mga no jak maawat. Ang mga no rejik kendak. Akas iti pa nang rejik da kanyak idi. Ha? Kun ang mga no jak kabalan tagtrabaho. Ang mga no may katak tumulaang. Ay na anak ko, ikatum ti kasta ka panunutam. Subsubra am ngamin ti pampanunutam, iso akasta. Kasano ang makatrabaho ka no di mo padasan. No di mo kaya tagtrabaho dito'y. Agaplay ka para abroad. Tatulungan na ka ni manong mo. Ay, kasanon no mo agabrodak makatumpungak iti rapist nga amo. Ay saan mo't siguro anak ko. Diyak kaya ti lalaki nga amo. Sigurado nga dadakas nga ramidan na kanyak. Awan pa nagtalag ko kadagita lalaki. Nulinuko da ka idi ti lalaki. Di mo pagpapadaan amin ida. Kasaan nga agpapada ti lalaki. Saan na ti ex ko ti pangibasbasarak nanang. Ha? Anya nga ron? Di yun lang amin amo ti napalabas ko kat. Ha? Napalabas nga. Gapoy ti kinabisi yung iding agtrab-trabaho iti day di tatang. Talo alalaki ti nangidadanas. Uno nang iruruman kanya hindi ubingak. Sino da? Kalugaran tayo malanga. Ngam na tayan jay dwa. Nabayag mo tanay dya abroad ti maysa. Anya? Apaya di mo imbagbaga. Anya tinaramid dakan ka. Basta, kinundawayan dak. Tunggalawang kayo dito'y balay. No kasi agmay saak, takanayon mat nga ikuyog yu ni manong ijay uma. Agsisinublat na nga umay manggundaway kanyag dito'y. Anya? Ngam na tayan jay dwa. Natay ti disgrasya jay maysa. Natay matiti sakit jay maysa. Nakarmada siguro na. Jay maysa na bayagan ni Jabroad. Diyak amo no kaano mat amakarma. Sino da? Basta mamuyo ida. Diyak pa nakasagana mang ibagan o sino. Kalugaran tayo laida nana. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Hello, nanang. Naimbag man tanay ayo yung mutlaan nagilakad iti papeles na. Nanak ko tabi nagbaga.
Masyanak iti adim. At dagayam na dagsi na pagdaldalanan na. Ha? Apay? Basta, istorya tukan ka into nagbakasyon ka. Saan abali ta asidagan ti panagbakasyon mo? Wala nang. Sige nga rod. Basta lukuyin nyo lata ni Mahira amang ipagnay ti papeles na. Tapno maka-abroad. Kamaudyanan na. Naka-abroad ka matlangan, ading ko. Uwen nga ron, Manong. Ay na, kunak no marigata na ka maka-abroad. Kunak no tsak kabalan taga-apply. Di mo kabailan ano di mo padasan. Ngamita ta napadas mo. Kabailam. Kunak tumat nga minggeng ka. Ay, kas lalim mag-anpay ti barukong ko idadakon dito eh. Ah, Nagalas ngamin ti kapadasa kiti lugar tayo, Manong. Pasig sakit tinakam ta da kanyak nga da kijay. ay, wali nga rod. Naistorya ni nanang tinapalabas mo. Katjak laim pagarop akas jay gayam tinaglablaba sa mading ko. Uwen nga rod Ngam, pilita ko nalipatin da kijay, Manong. Wen, Mayra. Kasta ti rumbang. Di ka pa idagal itinapalabas. Tapno makamove on kan? Itatad ang trabahom. Patsyek ang malipata mong tinapalabas sa ading ko. Taadan pa ka kumikumam. Uwen nga rod, Manong. Sapay lakuma. Nakabrod nga rod anak ko kat maragsakan na akta di nagbakasyon. Nakitak no kasano ti panagbaliw ti ugali na. Sana nakasidi ajela na palabas ti nabalbaliksan. Nakiasawa matan kat adan bukod da balay iti asawa na muna iti balasiw taaw. Masya na kita anak ko tunggal malagip ko ti impudno na kanyak. Akas la makonsensya akpay kit din. Takas la pa nagriknak na baybay ak ti anak ko. Ngamin kamang kulatan iti Diyos ti may papan iti dayta. Kati tao kay akmatan, okay matan ti anak ko. Alakastan, tagayam mo, ina ni Mayra. Ala, gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa.